I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo da napravimo napitke, sobu za napitke. Sam da rasporedim ove stvari. I ja sam skupio šta treba za napitke. Skupio sam 11 Blaze roda i ovo od Gesta jedno i ovo što se sadi, kako se zove. Začekaj. Vidite, ovo u sredini je teško uzeti. Edervart. Tako se znači zove. Idemo mi da vidimo od čega ćemo to praviti. Ne znam. Ne želim više od drveta jer ima puno građevina od drveta. Idemo ispeći ovaj cobblestone. Uzet ćemo ovo staklo. Pa ćemo vidjeti. Ispećemo cobblestone. Imam tu cobblestone. Imamo ovo. Tu ništa. Tu ja mislim da ima malo. Ima je ovog daorajta. Možemo i to iskoristiti. Kouli mi treba. Imam dosta koula. Idemo samo to ispeći. Tako, i ovdje ćemo ovo ostalo. Imamo ovdje već 25 stona. Idemo to čas napraviti. Tako. Ne znam bilo ovaj. Ajme ovaj ljepši daorajt napraviti. Tako. 60 dobijem. Dobro, nema veze. Nećemo za sad ništa od daorajta praviti. Nešto ćemo drugo od daorajta praviti. Nećemo ovdje. Tako, još isto je ispeklo 4 i 4. Još 2 napraviti. To sam razmišljao nešto iza Nether portala, sad ćete vidjeti. Evo to sam razmišljao ovako ovdje napraviti. Tako i ovdje kod neka sobica i tu će biti sve bez Nethera. Pa idemo sad da ovo sklonim. Imamo brzu sjekru isto. Tako. Rušim sve blokove. Tako. Sad će ubrzo mrak. Hajde da smislimo dizajn. Kako će to biti? Ajde ovako. Ovako. Ako ćemo to nekako. Ne. Idemo što staviti blok. Ovaj slojit. Tako. I tu. Vidite kako sam mislio to napraviti. Pa ajde da dovršimo. Ovdje ćemo redati staklo. Sad ćete vidjeti kako ćemo to izgraditi. Tako.
Dosta nam je soba velika. Vidimo ovu sklon, džaba smo istavljali. Sada ide i gles. Imam iđe Silk Touch. Daj da vidi, pošto mi treba gles mijevati šu. Nemam Silk Toucha niđe. Znači, ovo je nejednako. Idemo još ovaj red skloniti. Idete ovdje glasove. Idemo prespavati. Usput da vidim jel mi se ono ispeklo. Ubrzo ćemo raditi i kulu. Znači, i kulu ćemo ubrzo raditi. Vidjet ćete. Ajde spavaj. Ajde prvo da jedim. Sam mogu spavat, ne mogu opet. Što to nam često. Sad mogu spavati. Idem još dovršiti. Ovdje 25. A ovdje 4. Ne smijem cijeli glas potrošiti. Ostavit ćemo 6. Tamo ćemo stati, mislim, 6. Tako. Usput ovdje se nešto ispeklo. Malo. I napravit ćemo ovih stepenica. I ovog. Tako. Da ćemo sad ovdje stavljati. Ne znam. Ne, nećemo ništa. Da mi Silk Touch da ovo sve sad skrušim. Idemo napraviti nešto sa Silk Touchem. Da možemo srušiti ovaj glas. Ja mislim da se može sa Silk Touch. Šta ćemo napraviti? Hajde šta god. Uzet ćemo od kamena. Od kamena ćemo napraviti. Neću više trošiti cobblestone. Jedan, dva. Lopatu. Kram, mač. Ajmo sjekiru. 2, 3 lapsa mi treba. 2, 3. To ajde Silk Touch. A mam breaking uzeti. Smite. Touch mi smite. Ajde, pusti. Gore nećemo ništa dirati. Idemo dovršiti. Ajmo sad slabove. Kako ćemo slabove saslaviti? Ovako. Čekajte, može li sad na to zastavljati blok? Tako, jedino. Nećemo. Hoćemo ovako. Na svaki drugi. Nema više slabova. Ali imamo ovdje crafting table. Treba mi ovo. Slabove još. A ja će nam 18 biti dosta. Tako. Sad ovdje postaviti
Glass. Tu. Tako i tu. Ovo ćemo slant. To ćemo tako. Šta bi još mogli? Ajmo ovo prvo zatvoriti. Izvinite, stigla mi je poruka. Tako. Tu bi mogli ovako ostaviti ove blokove. Mislim, a ovo ćemo ostavljati. Da li? Ne, znam šta ćemo. Rušiti upalan. Možemo stepenice stavljati. Možemo stepenice. Tako ili obrnuto. Ajmo vidjeti kako je obrnuto. Op. Tup. Ovako je ljepši. Pregledniji. Fulam dosta. Ne bolan. Hajde vidimo se kad ja ovo poredam. I evo nas nazad, ljudi. Idem samo po čestove. Ovdje ću 2 česta. Mislim 4 česta. Imamo da ovdje čestova. Da stavimo ove stvari. Imamo da ovdje čestova. Ajde napravit ćemo koliko nam treba. 16 plus 16, 32, ja.